والصالحين جميع الأنبياء والمرسلين أهل المعلى في مكة المدينة ولا رشيح عبد القادر الجيلاني أمي يزيد المستمع أئمة المجتهدين أئمة الأربعة إمامنا غزالي إمامنا الماتريدي إمامنا أشعري شمعرب الكرهي وإلى آبائنا وأمهاتنا وأصولنا وفروعنا وأخواتنا وخواتنا وعمامنا وعماتنا وجدتنا وجداتنا وقربتنا وأهلنا مشايخنا وجميع أساتذتنا من الأوائل والآخرين هدية كحمزة كمرج كحارس كمعروف كعبد السلام كأمين الدين معروف وأصولهم وفروعهم ثم إلى روحي وثم إلى روحي يا مؤمن كهسياب الدين كرئيس كنهراوي حج مزكي ثم إلى روحي ثم إلى عبد الله بن عمر وإلى روحي كي كرم كرني ثم إلى روحي بنور سالم بكاتون كهاسم بدكات ياسم نور بدكاتون وإلى روحي محمد هارون رشيد bendungan وإلى أصول وإلى روحي masai stogiri masai pasuruan وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح أستاذ مهضلي أستاذ بصري أستاذ بغوي وأصولهم وفروعهم ثم إلى روحي أستاذ عبد العزيز أستاذ أسران وأستاذ تاج الدين ثم وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصل الله جميع حاجاتنا ومقاصدنا ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 95. Wa kaifa yakunu dzikrul hujjati wal mutalabati biha wal bahsu anha mahduran. Kati penapah notor hujjah benyareh dak ke hujjah ben memperdalam dak hujjah elarang. Lah sedang Allah Ta'ala adabu wa qad qala Allah Ta'ala qul hatu burhanakum. Kul nakanono sira kabeh burhanakum ing dalile sira kabeh ing pertandai sira kabeh. Niku sampun bahas neng Jumat lalu. Sampai mangken dapada watilka hujjatuna ataina Ibrahim ala qaumi. Maknane watilka utai mengkun hujjah. Iku hujjatuna hujjani kula Allah. Ataina paring sapa ingsun Ibrahim ing Nabi Ibrahim ala qaumihi ing ngatasi ngalahaken Nabi Ibrahim. Ayat niki terusna. Watilka hujjatina atainaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajati man nasya ngangkat sapa ingsun ing derajati wong. Nasya'u kang ngarepaken sapa ingsun. Inna rabbaka hakimun alim. Satuni pangeran sira iku hakimun dat wijaksana alimun tur dat kang banget mudanini. Niku hujjai apabila hujjah Nabiullah Ibrahim saya paring Allah. Watilka hujjatuna neka hujjah kula paring dak hujjah dak Nabi Ibrahim ala qaumihi untuk mengalahkan kaum Nabi Ibrahim. Wa qala lan dawu sapa Gusti Allah Ta'ala maha luhur Allah. Qalu ya Nuh qad jadaltana faksarta jidalana. Qalu padha ngucap sapa kaum Nabi Nuh. Ya Nuh, hi Nuh. Qad jadaltana teman-teman madoni sapa sirana ing kula. Paksarta moko ngakehno sira jidalana ing maduni na ing kula. Iku ayat tak sampai akhir. Ayat sampai akhir paksarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. He Nabi Nuh, empian maduni ndak kula abanta dak kula. Paksarta jidalana sampan mebanyak banta terhadap kula. Paktina bima ta'iduna. Saking jahati kaum Nabi Nuh. Paktina bima ta'iduna. Coba datangkan apa yang kamu janjikan. Jadi minta seksa da Allah Ta'ala sora bukti aki. Seksa da Allah. Da Nabiullah Nuh. In kunta minas shadiqin apabila kamu tergolong orang yang benar. Akhirnya karena permohonan kaum Nabi Nuh
minta seksa dari Allah Ta'ala, akhirnya beri seksa tupan ben Allah Ta'ala. Sadar beri kunto, cuman keteluan mati. Setelah kaum Nabi Nuh, mereka pada masuk neraka Allah, cumali orang 14 orang. Dalam masa sangang atau 50 tahun, menurut ulama, oleh 14 orang. Benar main nih kan. Sedangkan Nabi Muhammad 3 ekor tahun, mereka masuk menembus di Eropa sampai di kunto. Mereka cuma 3 ekor tahun, berkah nah kanjeng Nabi niku berusaha bersabar kanjeng Nabi. Saya ke depan kunto dak tampung pajaran ni. Wa ma rabb wa fi wa fikis wa qala lan dawu sapa Allah Taala fikis sati Firaun en dalam cerita ni raja Firaun. Wa ma rabbul alamin utawi sapa pangerani wong alam kabeh. Nabi Musa bin Nabiullah Harun menghadap dekat raja Firaun untuk memberi nasihat dekat raja Firaun. Kalau bernasihat selesai, jawab kan raja Firaun ini mengaku Tuhan. Beda Tuhan res sengenuhanin petong langit petong bumi wa ma bainahuma ban antara petong langit ban bumi. Jawab bareng seranya mana bareng raja Firaun wa ma rabbul alamin. Siapa pangeran akhir? Siapa pangeran orang alam? Jawab Allah. Niko hujjah Nabiullah Musa kalau Nabiullah Harun terhadap raja Firaun. Ila qaulihi tumaqamaring dawi Allah. Awalau jituka bisyai'in mubin. Awalau jituka onoto senajan teko sapa ingsun ka ing sira bisyai'in kalawan gawa suwiji-wiji mubinin kan pertelo. Jadi Raja Fir'aun niku enggak mau memikirkan sebeda depan mata na Raja Fir'aun. Sangka Raja Fir'aun niku senajan beri nasihat, beri pengetahuan kalaban Nabiullah Musa bin Nabiullah Harun tetap mengaku dirinya niko adalah Tuhan. Wa alal jumlatilan ingatasi jumlah secara global, wa alal jumlatilan ingatasi jumlah pal Qur'anu mongko utawi Qur'an min awalihi saking awali Qur'an ila akhirih tumeka maring akhir Qur'an iku muhajatun kang dadi akan dalani hujjah ma'al kufari semartani wong kafir. Jadi Quran, fungsinya Quran niku dari awal sampai akhir niku dadi jalan hujjah bersama orang kafir. Jadi orang kafir niku dikalahkan kalaban hujjah sebedening Al-Quran. Hujjah orang kafir dikalahkan kalaban hujjah sing ngakui Al-Quran. Jadi fa umdatu adillatil mutakallimin mongko utawi pusakane piro-piro dalile wong ahli kalam. Mongko utawi piro-piro pusakane wong ahli mutakallim, wong ahli ilmu kalam. Pitauhid en dalam niji akan Allah. Pusakana sekebay andalan ulama ul mutakallimin en dalam masalah tauhid, en dalam masalah menyitungaki Allah. Menauhidaki Allah, mengesahkan Allah. Iku kauluhu ta'ala dawuni Gusti Allah Ta'ala rupani dawuh lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Maknane lau kana lamun ono iku fihi ma ing dalem pitung langit pitung bumi sapa alihatun pangeran illallahu sakliyani Allah la fasadata moko yaktine rusak apa pitung langit pitung bumi. Maknana Nesa kebai hujjah jaguna hujjana ulama al-mutakallimin sebagai Quran dabun Allah Ta'ala lamun badan yang atas namun badan di antara langit dan bumi Tuhan selain Allah la pasadata tamtunah langit dan bumi nekrosak tamtunah langit dan bumi sobung. Yang jelas di mata kita langit dan bumi neko beda, maka menunjukkan bahwa Allah niku satu. Mun Allah ni kedua, telok empat, mungkin badan petong langit, petong bumi tak bisa wujud. Mungkin badan merepat kuliah panjenengan, neko beda petong langit, petong bumi menunjukkan bahwa Allah niku ada. Wa fin nubuwati, pontu dikanto. Wal umdatu adillatil mutakallimina fin nubuwah. Susun katan dan Pak umdatu adillatil mutakallimina mongko utai pusakani
piro-piro dalil ulama mutakallimin pin nubuwah endal masalah kenabian. Betul. Nyambung dan nika. Dawu ni wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithli wa in kuntum lamun ono sapa sira kabeh iku fi raibin netepi ing dalem mangmang netepi ing dalem ragu mimma saking barang nazzalna kang nurunaken sapa ingsun Allah ala abdina ing ngatasi hamba kula Paktu moko nekanono sira kabeh bisuratin kalawan sak surat mim mislihi saking padani Al-Qur'an. Salah orang kafir, orang-orang Quraisy yang tak nurut dek Kanjeng Nabi mengatakan Nabi Muhammad niku bukan nabi, dan Al-Qur'an niku bukan dari Allah, bahkan kebaina Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku pendapat orang non muslim dikala Kanjeng Nabi masih hidup. Wa in kuntum fi raibin apabila kamu ragu, apabila sampean kemangmang dari bareng sengkok senorona kida Al-Quran, etorona kida abdina de Nabi Muhammad. Pak tu bi suratin coba ngebaiban sesorat min mislihi dari umpamana Quran. Kita bisa. Malah terus na ayat mun be entak bisa bi tibian orang kafir coba. Olok kancana kaget. Paklimpok kapi ngebai ayat jaknya banyak satu ayat saja. Satu ayat. Jak telepon tapi jak telepon jus nggak boleh satu ayat. Maka nyoba ongku orang kafir. Maklimpok para kanca-kancan seahli bahasa Arab, seahli mantek, seahli balaghah. Ani kalau bisa. Lo bisa menandingin situng ayat dari Al-Quran. Neko kocana eko caki faktu bi suratin mim mithli. Neko nyaman amar takjiz nyaman. Amar takjiz. Napa amar takjiz nika? Amar asoro cuma orang sesoro nggak bisa mampu. Nyaman amar takjiz. Takjiz. Amar takjiz. Amar sengapesaki da orang sesoro. Mon biasa na monekunto. Oca reng sepode nak kanak seneka. Nak kanak mulai kulaku neku TV dok. Sampai lupa belajar, sampai lupa deer, sampai zuhur. Reng tua neki kita akhir me TV dok baiklah. Kakan mari TV lah. Niku amar takjiz jenenge. Amar takjiz. Tak bisa, musuh berderingakan TV lah kak bisa. Pak, tu bisuratin mim misli. Nah benar. Oh, ingkun tum sengki. Namun kaki betul-betul orang benar bahwa Al-Quran niku bikin dengan yang Nabi. Padahal tidak, Al-Quran niku adalah jawabun Gusti Allah sebanding dengan Allah Taala. Apa tahu ronda lauhil mahfud dari lauhil mahfud itu orang akidah baitul izzah dari baitul izzah itu orang akidah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miturut kebutuhan kanjeng Nabi. Nego setengah kaul dentong. Setengah kaul tak dentong. Macam-macam nego kaul. Debu nego macam-macam. Wafil baksi lan dino tangi saking kuburan. Jadi mon sampean tero paham kala Pak Umdatu boleh. Pak Umdatu adillatil mutakallimina fil baksi lamron dentong. Maka dineng pusakan dalil ulama ahli mutakallim indal mas'alana kebangkitan dari kubur, baksi. Qul yuhyihal ansha'a awwala marrah. Qul dawa sira Muhammad. Yuhyiha nguripaken ha ing nafsu sapa alladzi zat. Ansha'aha kang nyukulaken sapa alladzi awwala marratin ing dalem awali awa-awaan utawa ing dalem awali nafsin. Mon ayat diaden awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Apa kamu tidak melihat manusia? Saunggun sengko cak Allah menciptakan kamu dari nutfah, dari air dari air yang hina. Fa idza huwa khasimun mubin. Telah kaki diciptakan dari air hina, kami menjadi musuh yang nyata bagi Allah, bagi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. Kakek melupakan diri. وَنَسِيَ خَلْقَهُ. Melupakan diri kamu. Ini kejadian dari nutfah kami lupa. Qala may yuhyil idhama wa hiya ramim. Ocan orang kafir serah orang sebisa macege. Maodi dekah tolang belulang sempon ancor. Kan tulang belulang niko ampun ancor sebudan ni hari kiamat ane bakal ditumbuhkan boleh, bakal tumbuh cukul boleh.
Eka sampean ke coba ikut ni. Kelenon yatasa neko bade mentol yata. Tepak imonteng. Neko setetine bines budian. Ketika pimangken orang seseten eka sitong neka setancor. Tepak ning tolang bungkol ya. Neko nebine na orang sebudan sebekal tombu di kunto. Ojan sepirmah aneko pak polo tahun sampai neko cokul ku lebih sampean. Eko caki hari kebangkitan. Jadi kan Nabi kan Allah Taala motoron wahyu dak kan Nabi. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awal marrah. Katakan Muhammad orang sebisa menghudi pagi boleh adalah Allah dat sengabitin bilan. Kula sampean kana cipta aki bilan sobung pas cipta aki Allah. Ya ria sebekal macam kada orang kuburan. Ila ghairi dalik maring liyani mungkun-mungkono dawuh Gusti Allah Taala. Banyak dawuh Allah Taala. Minal ayati saking pira-pira ayat wal adillatilan pira-pira dalil. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa Nabi niku adalah dalil menghadapin orang-orang kafir. Dharma orang kafir mulai beriin hujjah niku ki sebagian niku iman dak kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagian pula tidak malah tambah kafir. Jadi ketika hujjain bareng kanjeng Nabi, ketika hujjain para rasul, kebanyakan orang kafir niku norod dak ka para rasulnya, banyak boleh saya tak norod dak ka rasulnya. Banyak niku. Padahal tibi niku pan oneng. Haji Abu Jahal, Abu Lahab niku oneng ci Al-Qur'an niku benar. Oneng. Cuma yang mau mengikuti, yang mau iman dak kanjeng Nabi, mau iman dak Al-Qur'an niku dari Allah, gengsi aben niku. Gengsi. Niku cuma gengsinya niku lah. Tahu jangan. Malah pada situng cerita niku. Abu Lahab bin Abu Jahal niku bila tak ngiding Al-Qur'an niku rasa kangen. Rasa kerong. Kenapa? Kalau orang dua niku adalah ahli syair. Kan Quran niku toronaki tepak ning ahli syair niku ning Mekah niku orang niku ahli banyak orang ahli syair kapi. Maka toronnya Al-Qur'an niku syair niku tidak membandingi dekkah napa kaindahna bahasa sebenarnya Al-Qur'an. Jadi ngidingaki neto, abang tak iman cuma kangen mun tak ngidingaki Quran. Kan salah telepon terkadang orang Islam sama sekali tak tahu rasanya kangen dak kabacaan Al-Qur'an. Ngidingaki terkadang beda sebusan. Aduh, borok temor darusan tok tak kertai ding apa. Terkadang beda. Naudzubillah nih. Naudzubillah. Lah orang kafir nih, orang kafir. Abu Jahal, Abu Lahab niku kerong dak bacaan Al-Qur'an. Situmbak tadan. Orang dua nih. Ayo cek paten dingaki bacaan Quran. Caan debuna Allah saya torona kida Muhammad. Ayo cek sampai ngidingaki ria. Takok kakira dekian akhirah iman dah jadi dekian. Mulanya ngidingaki bae. Iyalah oke gua. Deal tak usah dingaki. Mun pada orang baca Quran buru lah. Akhirnya seareh kuat. Nyaman orang kangen kayak 2 hari kuat. 3 hari mulai enggak kuat. Cek keronga ngidingaki Quran. Akhirnya ting malam pokol-pokol Isa nih ba'da Isa jam 9 jam 10. Niko antara Abu Jahal bi Abu Lahab pada kerong saking berita makan yang Nabi niko saya nanangkir bara nik Abu Jahal senangkir temor Abu Lahab. Podokok buko ngedingaki ngecok mendengarkan Al-Qur'an yang dibaca oleh para sahabat. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa niku indah niku. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dah tahu. Artinya kita tahu. Tabarakalladzi maha barakat dan biyadihil mulku. Di kekuasaan Allah adalah kerajaan. Apa kapire kebahasan yang Gusti Allah ngek pumeh ben saisen. Kebahasan ben Allah. Kan indah nih. Kemarin kula tahu neng kibah Lagi dengan kita tak tahu artinya apa isi Al-Quran ini, tidak paham. Kita kalau tentu kortor kadang bisa baca Quran, ben senang baca, ini masih untung. Yang untung lagi tahu baca Quran, tahu artinya, untung lagi. Yang untung lagi adalah tahu isi Al-Quran, apa belagonya, apa mantiknya. Ini lebih jelas boleh, lebih untung lagi. Yang celaka ini bukan orang saya tak gelem maca Quran, tak bisa maca Quran, malah cermet orang maca Quran. Niku sing paling celaka nih.
Kita ada pada kafir nih, kalau cermat kok ada macam Quran nih. Kita kafir. Pusan kok. Kita kafir kan. Beda si kafir dan. Waduh, dia tok saya baca kuji yang kota kerja cermat. Oh, kafirun nih, kafir nih. Pada bireng azan ning sulam. Waduh, mek rakorakan tok duhur ngorang, asar ngorang, maghrib ngorang, nak rakorakan tok. Cermat atau nyelo cetak rakorakan niku hukum kafir. Benci sar istihza niku jenenge. Enggak boleh. Masalah salah maca Quran. Ini pacin orang semacam ki beda salah lopot ya. Salah lopot salah. Pacin manusia tempatnya. Ini biasa mon. Salah tak apa-apa sambil belajar, sambil tadarus, sambil nabi. Tak apa-apa sambil belajar dan tuh. Kadang beda orang ngocak dan tuh. Mon engko itu salah, mon kaki kan banyak salah maca Quran. Meta tu salah. Ya sering kau tak maca Quran bila sesalah. Nah, ria, tine lah makai salah, kambil belajar lebih bagus daripada orang yang enggak tahu baca Al-Quran. Ini loh. Saya ini kan. Walam tazalan orang gengsir sopo ar-rasul pira-pira rasul. Shalawatullah alaihim utawi tambai rahmat muko tetap engatasi para rasul. Yuhajjuna, tuhajjuna nggih. Yuhad napa tuhad? Tuhajjuna, muhajjuna apa tuhad? Yuhajjuna nggih. Yuhajjuna ngujai sapa ya sindi rasul al mungkirina ing wong kang ingkar kabeh. Wa yujadilunahum lan madoni sapa ya si rasul hum ing mungkirin. Jadi Rasul-rasul sesalamba sedurung kanjeng Nabi ban kanjeng Nabi niku adalah ngojain de orang kafir ben amujadalain ben ambantain de orang kafir. Semuanya nih. Qala dawu sapa Gusti Allah taala maha luhur Allah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ayat ini kalau ada ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dan tak senina. Maknanya ud'u ngaja sira Muhammad ila sabili rabbika maring dalani pangerani sira. Napi dalani pangerani sira ki nampiane ko dalani pangerani sira. Ngaji Quran, salat, puasa. Niku dalani pangerani ila sabili rabbika bil hikmah dengan hikmah. Dari hikmah itu banyak ulama ngaren bersekocen dengan ilmu, dengan cerita, dengan hukum, niku hikmah. Terserah pun, bil hikmah dengan ilmu. Jadi orang ngajak de orang niku harus dengan ilmu, dengan sabar, jangan dengan emosi. Niku bisa hasil nantinya. Mau tak sabar, tak dengan hikmah. Mula lo colok de orangnya tak nurut orang, tak bil hikmah niku. Wah kececek gendeng apa jeng lah salah. Tapok bi orang lain dekan niku tak bil hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Dengan pitotor selesai. Ajak dak baru paman beda orang niku penting niku. Kula pernah bilang noro sekolah mubalighin bilon lambek niku. Insyaallah tahun 77 ning Stogiri niku beda sekolah mubalighin. Kula ki kene ki bene-bene bene bekto na kula saking noro kanca sekolah mubalighin. Orang ahli menyampaikan saja. Kita tanya kawan, ya cerita rumah cara menyampaikan. Sampai beda kuntane umpamana beda orang apa jeng salah. Niku bil hikmah niku. Cek moro tegur kunto. Mana moro tegur kunto jelas orang kota anoro ben orangnya bisa alah ben orang. Posisinya apa tepat? Nabi bi sampean ngobeng kiroko, nabi bi sampean cek dak berung, deh niku bil hikmah niku. Acek dak barung pajeraki. Bareng mau ngomongan kok rokokan. Pas mau lain bani kunto. Kula pernah sampean sholat. Kula can kula hadiah tak pati tepat. Tapi tak tepat. Jelas on. Engki cara orang sujud ni sokona bedento. Mon sujud bedento. Cek bedaya cek pemancing. Apa boleh bedento tak asa. Kudu bedento mana sujud niku. Tapi miturut pengalaman kula oneng di guru Stogiri, aku di guru Podokaton paman sampean. Nabi sampean ngering guru kula tore pon. Ongking ki tore. Soalnya mari melaki bidang kopi, pon ndak rumah setak norot. Nah, niku nyaman bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Saya niku. Pon moro orangnya kenca mari terjadi niku bilang. Ning langgar lauk langgar Gus Moen ku.
Kemakin pada mati nah. Orang saya ingat ya mati, orang saya ingat pun mati. Salah solat ni ku salah, pancen la orang sepoi bener. Ku tak tempak di bun. Deting bontuk nek nak kan. Salah apa dengan kakek salah, dia tak dein. Punya orang pangon. Langsung ke ceplos dak mun. Ya ngal tok de di elung. Pas berelang kernek bule ki kenek. Lari le akibatnya. Nah, makanya saya mak ingat kelero tak tahu posisi je anak-anak. Tak tahu posisi. Terkadang orang ngajak orang jadi moso terkadang. Saya ngambil. Ngajak orang terkadang jadi moso. Kenapa? Enggak tahu. Tak tahu posisi orang saya ajak. Ajak cara lemas. Neng surat Toha. Napa kena? Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Harun bin Musa, ayo entar ke Nabi, entar ke Raja Fir'aun. Innahu tagha. Saungkeun Fir'aun melampaui batas. Apa melampaui batas? Ngaku Gusti Allah. Fir'aun ngaku Gusti Allah. Dari Nabiullah Musa kalaban Nabiullah Harun sore entar untuk idhaba ila fir'auna innahu tagha. Terus ayat budina faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ayo ban ngoce ada Nabiullah ada Raja Fir'aun dengan ucapan selemas ramah tamah sesopan ban ngadepin Raja Fir'aun. La'allahu yatadzakkaru ayo barangkali atau bisa boleh jadi. Biasanya Quran bisa boleh jadi. Karena kakek bagus ngajak dak Fir'aun, bisa Fir'aun juga masuk Islam juga. Tapi Fir'aun lah kadung jenas di Quran tetap tak masuk Islam, tetap tak ngucaki asyhadu alla ilaha illallah, bahkan dirinya mengaku Tuhan. Dan itu cara nak. Kini ke pon. Kimon sana, kipon gelak gula mana bisa lah ngajak orang tadi moso. Tapi mon dengan saya, punten. Ayo racur ngereng tahlil cur. Naik ayo solat jamaah, ayo solat Jumat. Ni sere orang boleh dan tu. Menakan remaja bi budaya aja. Ngaji racung. Cetak kenceng bulan enggak tak dein jong. Bapak kakek kan mati. Kaki mun ngaji ruak setengka are bapak buat jentah di nerakan Gusti Allah jong. Dan tu. Kita ban. Kina tu pun norok ngaji. Norok ngaji nih. Nabi boleh beri bantuan, tambah nih. Ya Allah. Nabi boleh bantu nak anak niku, tambah nih. Lemon sengajak dengan mengemoso, ya tambah tak iso. Contoh kula bilin mosuan. Cermet de lin cermet de bula. Ya cak bi bula. Ya lin ngaji lin. Jabat lin jelas. Kenapa? Enggak ada niku ada napa nyaman ada hubungannya. Jelas orang yang dianggap musuh enggak bisa iman. Gak bisa aman. Dekati mereka, baru insya Allah orang ini konorok. Banyak bukti mereka untuk percobaan kula banyak. Karena didekati, akhirnya orang ini konorok. Dayu hajuna ngucai sopoyo sindi sahabat al mungkirina yang mungkir kabeh. Wayu jadi lan madoni sopo sahabat. Walakin lan tetapi ini mangucai ini kuwau. Indal hajati dalam nalikani hajat. Ketika hajat. Muntah hajat tahu saya hujain. Hajat. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar ni cuma amim. Pengrebe bulan. Kafir Sayyidina Abu Bakar ni kafir. Angrempe amim pebu bulan erebe. Jadi. Pola nama peneane. Entar dak situng orang tokang ahli tebak. Kenta ahli tebak bener. Dak remeng kok malam remeng pengrebe bulan. Di tokang tebak kocak. Arya bakal beda Nabi nyaman Nabi Muhammad. Kaki dadi sahabat nomor 2. Kaki dadi sahabat saya nomor 1. Nek teh hujjah bi kanjeng Nabi tan. Moro dateng sahabat Abu Bakar sampean nya Muhammad engki. Kula aman tu bika. Kula iman dak sampean. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Tanpa hujjain. Mulai na sahabat ni dihujjai bi kanjeng Nabi niku. Saya nyaman Abu Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar. Niku boleh sesara niku. Sayyidina Umar ki hujjai bareng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar tidak langsung iman sahabat Abu Bakar. Ki seperti kuah
pada orang atau orang dak Sayyidina Abu Bakar. Bakar. Dak ada makan jana kaki mengocek antar kelang Abu Bakar. Sekejap meroda pak boleh. Temo hal dia secara logika enggak bisa dong. Kanjeng Nabi ngocak dia. Ada budaya. Sekejap entar dak langit. Pas turun boleh. Kanjeng Nabi lebih jauh boleh kok percaya. Kan julukin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Gitu. Karena kok julukan gelarin As-Siddiq. Kanjeng tak tahu pernah Nabi gelar hujjai oleh kanjeng Nabi. Langsung bila kanjeng Nabi ini kok debu, Sayyidina Abu Bakar sam'an wa ta'atan ngereng penapa debu dengan kanjeng Nabi. Wa kanat lan ono opo al-hajjatu hujjah ilaihi maring wa kanat lan ono opo al-hajjatu nih, hajjat ilaihi maring yosin di mujadalah iku qalilatan kede temenan fi zamanihim ing dalam zamanin sahabat hajat untuk madunin benena kalanikah aneka sekone ing dalam zaman sahabat wa awaluman utawi awali wong sana kang nglakoni sapa man dakwatal mubtadiati ing dakwai ahli bid'ah bil mujadalati kelawan para patu ilal haqqi maring hak iku Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dadi awal orang sing nglakonin ngajak dak koreng ahli bid'ah kalaban cara mujadalah cek dak bareng bener rupana Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Waktu iku ba'asa ngutus sapa sindi Ali Ibnu Abbas ing Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas niku adalah apa sih nyaman? Setokang ngelatih kanjeng Nabi, Rasulullah kanjeng Nabi niku nyaman Ibnu Abbas. Dalam masa 30 tahun Ibnu Abbas ngelakonin daya tak tahu rasan be kanjeng Nabi, alamai ala koda iya bas enten. Utabaan ala koda iya bas enten. Saking bagus sifat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi sopan santun kanjeng Nabi niku terhadap Rasulullah tak rasana. Mi elakoni daya dia. Maedu tak tahu rasan asoro tahu ning rasan di Ibnu Abbas. Padahal niku dadi haddam nek kanjeng Nabi 13 tahun. Niku Ibnu Abbas ini. Waktu iku ba'asa ngutus sapa Sayyidina Ali Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma saking karun ibna lan Abbas. Ngutus Sayyidina Ali maring Ibnu Abbas ilal khawarij maring kaum khawarij. Kaum-kaum yang melampaui batas. Nabi kaum-kaum yang melampaui batas sehingga keluar dari batas-batas Al-Quran dan hadis. Fakallamahum mongkong gunemi sapa Ibnu Abbas hum khawarij. Pasak guneman kalaban orang khawarij. Pakola mongko dawuh sapa Ibnu Abbas ma utawi opo tangkimuna sengit sapa sira kabeh ala imamikum ing ngatasi pamerentahani sira kabeh rupani Sayyidina Ali. Ning kala itu sedadi presiden adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini jadi presiden urutan yang keempat. Wafatkannya Nabi khulafah niku ekente oleh Abu Bakar. Abu Bakar wafat esot Abu Bakar sonduk dari budi mati Sayyidina Abu Bakar. Terus Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kisahnya kayak beli Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, gitu. Napa nyaman? Berseratun, pokok sahabat-sahabat kita ini mati nah tak si mati biasa tah lencang pada didolimi oleh orang niku situng pegur kula sampean naik kapan jadi tak nyaman jadi ring rajin pencen tak nyaman jadi jangan kuntung matas tak yo sini matang kimuna napa sampean sengit cermet dek ke ala imamikum ngatasi pemerintahan sira kabeh rupani Sayyidina Ali. Orang khawarij ya sengit becik dek ka napa kala dek ka Sayyidina Ali. Qalu matur sapa ya sindi. Sapa khawarij qatalah perangan sapa imamikum walam yasbah. Asal beda alif nih yasbah dan buang nego karena nego alamat jazm kalaban kebuang huruf illat. Walam yasbah lan uram boyong sopo imamikum. Walam yagunam lan uran jara sopo imamikum. Jadi bila ini pernah terjadi selisih pendapat antara Siti Aisyah kalaban Sayyidina Ali. Dikala Sayyidina Ali tadi
seorang presiden, seorang khulafa. Aneko bering Aisyah niku tak pada. Dewi Aisyah niku garwane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Putra dari sahabat Abu Bakar. Lah niku tak pada berselisih gitu. Tak oneng tak usah perpanjang. Pokok berselisih di antara dua orang. Aisyah garwane Kanjeng Nabi. Sayyidina Ali mantu dari Kanjeng Nabi. Sahabat juga pas menjadi khulafa. Niku tak pada pendapat. Akhirnya orang dua ini bertempur, perang. Antara anggautana kancana kronina Sayyidina Ali kalaban tentara Siti Aisyah dardor. Akhirnya kalah Siti Aisyah nih. Kalah. Sambil mulai kapi. Sandranya. Sandra boyong. Sandra. Jadi tentara patetan. Kau kalah kapi sabuk dok kantor Sayyidina Ali. Banyak orang 2000 kalaban Aisyah. Jadi 2000 situng bareng Aisyah. Garwan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sopung bisa. Ndak ono bisa. Niko orang Khawarij rentang. Engkau kan cek cermat dari Sayyidina Ali. Cereng abon menang boyong. Arab pemete boyong ki pemole-pole. Dento. Pemole-pole. Bener boyong terus dinaik ke bawah sana. Bener ya, dek remacaran apa beteti budak apa beda remah dan nikah. Mon bine beteti milik, senega. Neka saya khojain, masana neka saya khojain, ki. Pakola mengkodawo sapa Ibnu Abbas, dalika utai mengkunungkul jarah, ki purne kebon. Cineng mengkunungkul jarahan, pi kita lil kufar endal merangi wong kafir. Saya keneng jarah ria, mon orang kafir. Perangan bi orang kafir keneng peke jarah. Kalah mon, senega. Ajak cerita na orang napa nyaman jadi budak nih. Aslinya kan dento. Boleh sekut cerita nih kok. Orang Islam dan orang kafir. Perang zaman bila nih. Perang akhir orang kafir nih kalah. Lebih ini nabinaan anruwa tek kenanya paten. Mau lebih lebih apa nyaman jalan saya BBB. Mau lebih lebih BBB ngatur negara nih. Dan nggak boleh mati enak kana dan nggak boleh mati orang bini waktu perang nih. Apa nyere? Terutama tempat-tempat peribadatan nggak boleh yang corakin. Kiburnya ke Palestina ini kan melanggar. Saking BBB nang dong. Sangkun tahu le dari BBB ini ngerosak peribadatan masjid, apa gereja dan seterusnya ini nggak boleh. Saking BBB ini tak ngorengin. Karena apa minta ngoreng? Soal BBB ini anti orang Amerika. Cengkram orang Amerika. Seneka. Tadi pura-pura enggak tahu. Masih tahu pura-pura enggak tahu. Sampai Masjidil Aqsa elobengin di bebon. Ini kok keanehan di Masjidil Aqsa. Lambat tapi. Elobengin gini, elobengin. Dah ono. Jadi pondasi ini dak mancik yang lemah. Sampai tak jogros. Ini kok suatu keanehan. Itu poin-poin beberapa orang Bani Israel tako. Terus nonton ini kok beri sekone. Tahanan yang beri sekone. Bani Israel orang Palestina ini beri sekone. Saya asli orang penduduk kuno. Man asli, namun nengal Quran. Kan kula nengal Quran tak nengal sejarah kumah. Ngon Quran sejarah orang Bani Israel neng mending Mesir. Asli kan neko toron-torona Bani Israel toron-torona Nabiullah Musa. Akhirnya pindah dari Mesir diusir, pindah ke Amerika. Dari Amerika tahun sana pindah tuh pas diusir boleh ke bala. Arilah tempat nenek moyang kaki berneng Palestina nih. Kita mulai di Palestina. Akhirnya beri ngampong sekone. Akhirnya makin neko ngatur beri kusan neko. Tertulis Arya kafir neko orang Yahudi neko. Bani Israel orang Yahudi. Abang gak aki nenek moyang. Yahud neko adalah Tuhannya dua. Nomor situng Tuhan Allah. Nomor dua. Pada kelupain dua neko orang saya tahu macam Quran kitab. Jadi dua. Lain bareng orang Nasrani 3. Apa ada neko. Tapi orang dua nih kok pada ngaku andi swarga. Mun orang masuk orang Yahudi ada tarapan kubur kiamat ya ada tapi langsung mati masuk swarga. Anu apa benoro Islam? Orang nape orang neko Nasoro tak usah. Bila norok ria mesti masuk swarga. Pola narapa seksana pon tanggung jawab oleh Nabiullah Isa bilan. Karena Isa apa nyaman? Apa sing dingin ini kok?
salib etokolen sampai wafat. Tapi sebenarnya ko Nabi Isa yang keada dibilang Allah Taala dak langit nomor 4 benene ko. Niku pimpinan niku. Wahia utawi yosendi Aisyah. Niku lho. Pisah mi ahadikum. Pakola mongkon dawu sapa Yose Ibnu Abbas dalik utai mongkon mujarahan iku fi kitalil kufar endal merangi wong kafir. Araitum ana tawarrus sira kabeh lau subiyat lamun diboyong sapa Aisyah radhiyallahu anha. Andaikan Aisyah boyong pi yaumil jamal endal dina perang bahwa akad mongko tumibo sapa Aisyah radhiyallahu anha pisah mi ahadikum endal bagiani sira kabeh. Ki mon dadi napa kelak mon dadi jarahan kan bagi niku. Jarahan niku bagi. Ya masih. Gen kalau nandan telo lambat niku. Pan orang niku menang perang pas apa nih kala senjata nah angkuy kapi niku kala gulang arloji nah sepatu nih kala kapi bering orang Islam. Sambil mulai niku. Lah deki bade kunto niku kanjeng Nabi niku andi bagian 1/5. Bonekanya Nabi nya banyak 1/5 karena kue pandum pun. Di kanjeng Nabi ini melon 1/5 kanjeng Nabi. Timun seket kanjeng Nabi oleh 10 Pak Polo ne bagi pun. Senega. Bagi dak para tentara-tentara niku. Lah, kunto niku mun tepak dak reng bine saya sambil mulai reng bine je lah. Neraka bayan, neraka bay budak. Keng caran sampean berter ya. Caran sampean kotu tenggalan ning takrib. Pan beda orang meleh budak. Atau menang nek peperangan kan bini nang orang iku are tunggu edda keluna tunggu edda sekeneng ndak usah kobil tu ndak usah yela keneng teti milik lah atau beda budak jual dak wonorjo beli bisampean daripada Roma elakon enta apa bila nih keng sunat ngenteni sian ngenteni sunat ndak wajib dah niku ditakrib pun. Mon Aisyah kian tadi bagian dari salah satu kita. Pamna tadi jarahan Dewi Aisyah pisah mi akan akuntum ono to ono sira kabeh iku tastahilluna amri halal sapa sira kabeh minha saking Aisyah ma ing koyok barang tastahilluna kang amri halal sapa sira kabeh min milkikum saking milik sira kabeh utawa saking budai sira kabeh apa deki mon Aisyah re ejarah bahkan disitung orang pas gabay milik pas keneng napinya mana gabay bine wahia utawi Aisyah iku ummukum ibu isiro kabeh sedangkan Aisyah imbun kage kapi pinasil kitab endal nasil kitab neng kitab niku yang pernah dikawini oleh kanjeng Nabi haram dikawin oleh kula sampean niku tak oleh tim pernah kawin kanjeng Nabi paman cerai bi kanjeng Nabi kawin orang lain enggak boleh haram. Padahal ketergolong termasuk dari ummikum embun orang Islam, embun orang mukmin. Paqalu moko matur sapa khawarij. Lah tidak. Punten mun seneka, punten. Parujiah mongko diberi akan minhum saking khawarij ila taati maring pemerintahan Sayyidina Ali. Pas dikembalikan dari khawarij neko ke pemerintahan Sayyidina Ali bimujalatihi kalawan oleh matoni Ibnu Abbas naibul fa'ili roji'ah sopo alfani wong rung ewu 2000 orang dikembalikan marga kala hujjah kalaban Ibnu Abbas orang seranya mana orang khawarij nih beli pun aman jadi tak sampai pada pembunuhan di antara perangai Sayyidina Ali kalaban Dewi Aisyah. Waruya lan diriwayatakan sapa Anal Hasanah satuni Imam Hasan iku nazara bantahan sapa Hasan qadrah eng barang kang wis kliwat parujiah mongko dibalikaken apa qadarah anil qadari saking yoseni ngingkari qadar saking ngingkari qadar wa nadhara lan bantahan sapa Ali Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah rajulan ing siji wong lanang minal qadariyati saking wong qadariyah
Wa nazara lan bantahan sapa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Yazid ibn Umar ing Yazid ibn Umar. Abdullah bin Mas'ud aneko abantahan kalaban Ibnu Umar. Bil imani en dalem bab iman. Qala dawuh sapa Abdullah kelak dawu dan tau. Lau qultu inni mu'minun la qultu inni fil jannah. Lau qultu lamun ngucap sapa ingsun inni satune ingsun iku mukminun wong kang iman. La qultu muqayyak tini ngucap sapa ingsun inni satune ingsun fil jannati ing dalem swarga. Niku dawuh Abdullah, mun engko ngocak engko orang iman, tamtos engko ngocak engko riya orang ahli swarga. Faqala mongko dawuh sapa ya faqala mongko dawuh lahu maring Yasin di Abdullah sapa Yazid bin Umar ya sahiba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rerewangi Kanjeng Rasulillah hada utawi iki lau qultu inni mu'minun la qultu inni fil jannah hada iku zalatun luput keliru dawuh sampean ke Abdullah keliru Abdullah zalatun mingka keliru mingka saking sira wahal halil imanu ora ono utawi iman hal bi makna nafi wahalil iman ora ono utawi iman illa antuk mina angin yen to iman sirah billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi wal mizani lan timbangani amal wa tuqimas shalah lan jumenengno as-shalata ing salat was sauma lan poso wa zakata lan zakat rila sekocen iman Allah, iman malaikat, iman kitab, iman rasul, iman hari kebangkitan, iman timbangani amal, mendirikan salat dan puasa dan zakat niku iman. Mana nih orang setak salat tak saum tak zakat niku bukan iman yang sempurna tapi ibadah iman. Kor iman da Allah tak puasa ibadah iman cuma lak sempurna iman. Pada Islam baca asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah enggan bersolat. Ya Islam cepon ndeng orang ocak wasalam kolek niku teken ngocak reng kafir padahal ki ngocak ki asyhadu. Salat tidak, puasa tidak, haji mampu tidak niku Islam tak sempurna tapi tidak keluar dari orang Islam. Umpama mate ki bajenakin. Walan halan iku kadue ingsun, kadue kula zunubun utawi pira-pira dosa. Sedang bagi kita pan berman dosa. Lawan na'lamu lamun weruh sapa kula annaha ing satune dzunub tughfaru di sepuro lana tughfaru di sepuro apa dzunub lana maring kula mun kakek tahu bahwa dosa-dosa wis sepora bi Allah taala la alimna mongko yaktine weruh kula annana satune kula iku min ahlil jannah saking ahli swarga ben bing kore pok nompok dosa lamun tahu ben saungkeun Allah taala nyepore dosa maka pas tahu kakir adalah kamu termasuk orang min ahlil jannah. Pamin ajli dzalik mongko saking arai mungkun la alimna naqulu ngucap sapa kula. Karena arana dirine kok mon kok tahu cek pancen Allah oleh penyeporan Allah tamtunu kula oleh swarga Allah inna satuni kula iku mukminuna wong iman kabeh. Wala naqulu lan orang ngucap sapa kula inna satune kula iku min ahlil jannati saking ahli swarga. Sebenarnya iku pun engkau ria adalah orang iman, engkau tak ngocak sanggun engkau ria min ahlil jannah. Lamun orang dua kelak kuah. Orang Yahudi ben orang Nasara neko amastiaki abe neko ahli swarga ne Gusti Allah. Neko surat Baqarah sampean ya dan muzazzihi kok ya dan tengah sampean. Engkau can orang Yahudi, engkau sandi swarga. Can orang Nasoro, engkau sandi akhirat sandi swarga engkau. Lain tandi orang Islam tandi swarga. Dan ayat dina kaki mon pancen nyata-nyata beun orang ahli swarga, orang dua tamton bener ngarep mate. Karena materi ya saya bisa ada dia hidup pada swarga. Yang jelas kamu tidak. Tak tarap ngarep mate, malah ben mengharapkan beende odi 1000 tahun lagi. Senada. Karena benerap ngarep odi 1000 tahun, berarti ocan kaki ngocak gelek ruah. Swarga tangan dek keleru ben. Salah kengkong aku ben. Betul. Khotjana yang dalam kitab as-surat Al-Baqarah awal. Sampai tinggal tibi ya dan
bimuzahzihihi sekonek ngaten kusah kula tak ingat ayat Pakola mongko dawuh sapa Ibnu Mas'ud. Pakola mongko dawuh sapa Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud kelak kisah. Ibnu Mas'ud Ibnu Abdullah bin Mas'ud. Pakola mongko dawuh sapa Ibnu Mas'ud sodaqta. Bener sapa sira. Kula mengak sodaqta nek kok engak sebudan Abu Jahal. Napa Bani Abu Jahal. Dajjal. Dajjal nek sebudan patoron. Tapi mun kula sampean insyaallah noto tenda Dajjal. Dajjal ne patoron. Orang kuntun dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan laib, haus orang. Pas Dajjal toron, dampingin malaikat dua. Kan kula ingat ada sodok tanya. Ada kok fitnah. Dan wa na'udzubika min fitnati masihid Dajjal. Fitnati masihid dan apa fitnah Dajjal? Masih ini kemana kecak saja. Min fitnati masihid Dajjal. Kula mantri selamat akhirnya dari kecak fitnah kecak Dajjal. Dajjal aku kecak saja. Sekangan sekecak sana ketok melak. Aku Tuhan. Dajjal ngaku Tuhan sebutnya toron. Toron orang yang berikuntun tapak laib, tapak haus orang. Patoron dampingi malaikat dua. Orang aku lumpuk kapin, polong tu situng. Orang salam polong tu situng. Beriku mata oneng nego. Pola bedelidan kita tahu nabo. Bener ngare masa punten. Bener kuntuk iyan. Ya Allah. Tapan nenek ngocak den tu demane. Jadi Dajjal ni kepada tengah. Tengah ngocak ada kanan. Ana rabbukumul a'la. Kan ngocak Dajjal ni bula pangeran seteki, pangeran sampean kapi saya andip tingkat teki. Bisa laut ni ngocak aki malaikat salah kadzabta. Dusta kamu. Menderaki salah ni mendusta. Kadibna, dusta kamu. Orang tak iman, cik malaikat, lagi bola, hari malaikat dia berdatang lah malaikat. Sebenarnya dia datang malaikat. Ngocak, ana rabbukumul a'la. Engkau Tuhan kamu seteki. Sandi tingkatan teki. Atau oleh dia lau, kita ada majak raja. Hah, dari mau ku kakek. Yang tu ngocak matura. Kadibta, dusta kamu. Akil ling dak daja. Dak sedaja. Dari mana? Sodakta. Benar kamu. Dan kan kunto neko fitnah. Yang fitnah tijajal. Bade kunto ceretan. Sampan mo nesarya ceretane ko bedeneng sarana kitab awalu. Awalu suarana. Bedeneng awalu. Kini kata sih. Kula neng mangki kasa. Tila toleh ke daje ngocak. Sodak tayada kamu dusta. Seda aja ngocak kamu benar. Orang yang berdina kela iman morota iman. Banyak orang tak iman. 95% norok dek Dajjal, 5% norok dek ka sedaja. Saung kun bener tentu malaikat sedaja bener menderaki selao. Malaikat kela kadipta edaja ngocak sodakta. Bener selao ngocak kadipta kela. Ringatnya ngocak fitnah. Paham nih kogi? Sing sedaja nih kok ngocak ki kadipta bener kadipta. Sodakta bener sodakta dek ka Dajjal sodakta dek orang sing ngocak elaun kela do. Fitnah. Rahasia akhir. Banyak orang. Pas menurut cerita Riyadus Shalihin, napa Riyadus Shalihin kuah. Pas nyambi es kereci bentuk eren. Mun pacen orang terus selamat ari enom ban keadaan haus, kayak mun bantangin nom kereci minggu oleh erwan. Banyak orang sa norok dak ka anak sampean adalah Tuhan. Sampean adalah Tuhan. Selamat neko. Yang temaki, yang temaki ke neraka Gusti Allah. Tapi insya Allah kula sampean lo nototen. Sedak dengan neko. Bolan ki durung neko banyak kian. 40 tahun paling kula sampean pun kira-kira 30 tahun lah sobung meran. Ngerti? Insya Allah. Tu akibain orang-orang kompoi-kompoi kula sampean menabi nototen neka manter tak kenenga godaan setan neka iblis. Napa nyamana? Dajjal. Kemarin mau bu ambun dari. Sodakta bener sopo sirap. Cari Ibnu Mas'ud dek ka cepon Yazid Ibni Umairah. Wallahi demi Allah innaha satuni pengucap
Innaha satu ni pengucap jauh. Lau qultu inni mu'minun la qultu inni fil jannah jauh. Wallahi demi Allah innaha satu ni pengucap inni mu'minun la qultu inni fil jannah. Iku zalatun luput. Zalatun luput. Ini ku nyaman, ku ambun. Payam bagi ayyuqala kana khawduhum fihi qalilan la katsiran. Wallahu a'lam bissawab. Kiring Fatihah ki. Terima kasih Fatihah. Kirim